Shosho Bofet, this is a boy Mziwas, Mr. Fixer Bufebe. Umavula kuvaliwe unangi badubelana umahambe gogoba kuhle kwentombi yesokeni uyintombi yamfisa umfana wakhona leni ehlungweni nenkungu umfulo nguphuzayo ngiphuza umgeza ntombi nto umsizi wamadoda kanye namakhosikazi asefetshelwe sithi DNA adlale sithi pa. Okay bafethu azithini ke namhlanje udaba luthi kunobhudi la yathandana nosisi yamdropa njalo la emsebenzini phinde futhi mayimdropa lapha emsebenzini ephinde emlande ntambama kanti lo sisi ngibeke kahle bampipiza la eofisini lakhe so lo muntu ongisendele ivideo bempipiza emaparking ushaya emaparking ngeke lo ushaya emaparking street hayi bafethu amafoni manje ngiyawavuma ayazuma so anginikeza ke inamba yendoda so mina kuzomela ngichazele indoda ke le story. Let's hope indoda ke izo understand yeah othi sifonele si update indoda ukuthi kwenzakala